Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Hinge chung tabuk aku tala thana nai tongo after long time. Sisters day out for shopping thana nai tongo. Ang khaya shopping ani baise. Angke to tabuk reuse khayo ri rok no. Asa kri rok pai thaya je pai mani age pai kha. Tabuk hangke asa kri rok ang tabuk most of the repetitive khayo so jeng tabuk train by thanai tabuk baje tongo 8 baje na naikha phungni ge thalik this station thangai jeng ko scooty ban thanai ke malayana truk kok salayana kholakha guys weather ke to belai no kaham scooty by thanai Khaifru kostong na phanya nam bugai scooty station parking khai kalang naita train ban phaina saring train by ikko by naitong Hi guys, hinke ako tala sogiti norok bai bokok salaywana hinke ang ani last video sajak tongo je ang norok no response rok na hine comment sajak tongo so khoroksa sister bo ano sangkha amin saka je bukharok ta thide ni views rok phaya phano te deradun tongfru ni simino ani video rok nai tongo hini saka te jesak ang phano continue khai to toni de video rok saka hinke te kaisa kok hinke bo saimano mo jongo je ani baini charai da angkha nei ke o comment ko bangma time no mang khang haifano asak answer khaisa kya ke puila ke answer wana ani baini charai nya ko borok plan khaya ko te kaisa ko khingke ang yakarya ani video tamni hengke ang saimano kabangma borok ang bai derodun tongfru ni simi ang vlog Khaifru simi ang bai connected am bagai ang buya karmaya kacharo ang rong no saka je ani husband bini sak bel aino chayang ang almost 1 year tei ang vlog ro khailia haifano ya khaime yang thango amti hai mindset kring thango ba phan krising thango vlog ro khainani inke haifano ya guys ang no rong no pipeline hambayan vlog nai tongani babi hinke guys kok satai no chang first dini shopping khainai bazar kolkata ni ba kolkata bazar tamon saise malia hinke angke shopping khaya do ani bai se khainai tamning ke bini nangui tongo am bagai hinke shopping hinke wan shabai no kobang khaina nai jat ang bo bai bo tamning ke chang to sabrum kolo charas tongo hakjal hinke kaham paina ni hingkang ke chang bar phaimiya ambagai washabano burungsa ke paitilang thango ba hingke school ma thango ambagai master bla hingke delino ri change khaima thango ri ro bar repeat khaikang ke munamo ke pura 9 to 5 job khai dongo ke sweat kongo sukang ka patla rok ngi thango amo saimano service khaine rok hingke bo pai tongo plazo ke bo plazo paisani ang nai tongo lopnai ni bagai actually ang ke phaimani ke ani main motive hingke lopnai ni bagai dress naina ni bini birthday phai tongo September ni last tikiwo hingke nai mani se why shino colorful sitara haipano nai khata inge nai thuksagli ang tola phai baino funung na phai mani bai omo kaisa no kisa ang mane okay type ang jago hanai inge bai ki saumo tamo belaino ri omong nai tapai si nam nai thogya ge tonai ri dikha no kisa funugai inge asake teruk shopping khai dong ani buy shopping khai kang ke asake lero aule nai no ang bolero sometime but we ka hai no dati no pick up khai mano ingyang bu kisa misa camera kana bu hai no acting khai phai dong kata ingge nai dia ne by try khai dong o boke beige color white color jebi no ro kurei ko bini ri ro ang nai di bo trial khai nai ta naiman sugu khutinati yang selo bo bai bazar ko ba shopping khaina thanani bo ano bu sungnai ako sung bu sungnai inge bo chaje inge na bo naya sugu je ma tong hangoro sele mani ya thai rok sabli inge guys eko ani bai trial rok khaibe yo ma na ge de wa oro je wai no tola je toni ri shu pura messy hai ke ko kri inge jang to chari ni train be ki feel like time tongo hne no teruk ke shopping khai tongo
omo shopping khaipe kangka chengte kaisa jaga thanai norong no sawano hingke mi afru ano bai sungodo ako tala thanai da ni hingke ang bo bosung kangke mana khaina ni selo ang to kolkata ni phaimani asuk palo kya kudo hingke 1 week rok da angkhang asuk muito kore but ani je lengmani mood rok mane omojong tongo tak phano mane tam saiman zombie haiseng tongang tabo ani life tang mo choli tong ang thike process se khaimi ang tongo tam ni hingke waisa bai kabang ma samung romoi na ni khaina ni te abono thike balance khai ton ni life no abo chung to borong mun shuble ge brain to kaisa no chini haida haifano nang belai no attentive tong na nango busa tongo dei kabang ma haida ge amthik no baibo eko shopping khaibai yi bilok khaibe chung tabuk thangai tongo pantaloon so hingkai Reebok ham plus collection naina thangna ang to oro 2 times no half drop ge ani bai shaw hemdi lomnain baga oro frock nai lai nai hinai ge thanglai ka changbo ke baibo ri nai nai ta ge habai nai mani kusu kaham no collection ge omti hai juta rok ang market hamsago omo nai di ke ang bai no saitong mani ni nang khang ke nang na di ang bo ka nai ta ke ani bai ni yathek size bai ni size same nong ka bo nai tongo tabu khangke nai dia ni bai tam shopping khai kya bo sandals juta heels tam nano saimia ke hangke nai tongo te shado lom nai ni magai nai khangke nai thothok o je dukano color rok riya da boro kormo kufur combination amukri ja market no mana nai thok ke no gudo mokolo but ajaga as collection kuri ta mane birthday ni bagai chumjang na bagai kuri emne ke to mane nogo chumi tong sangnai ba yang yung thangjang nai refuse ni bagai ke tongo inke dam bang thik nong jakha 1200 1500 ni bising no hingke mo waisa kao te sama chukhang angke osui jong thangodo ani bai shopping kai kangke belai no keler sipo hingke ang mo khang rong nai tong kha mirror te tam khainani hingke bai no kaisa juta choose khai kang bini bagai kaisa platform hill hai ambo kai manai te ulo kuno program rong kai rignai rock bai ba amono kaham mane asuk pointed yata ke amoto out of style thangya mane trend no thangya always in trend no tongo kanai mano nai de with plazo with anything it goes with anything marakeno gentle mane bodro hang tongo ta rignai rock bai kanai mano chas rok thanga ke omo kasena khamo ke I think 1200 1500 I'm not sure inke omono kaisa choose khaika ke ang bol tobrok nai tongo mse kaisa baroso ke try khainai mani asuk kaham ke feed englia ke tesha nai tongwang tesha ute wa trial ri tongo nu da nung no ri ke kisa mire ni bagai bo kisa misa nai kha ke ang kol kai sing mani bonayan sakang kang pai tam la bhaira ke changke Christmas ni age se chang wai shopping khainai ke aboni bagai chang abu khai tongo ta ke next thing kang ke glasses nai di oro busak nai thogoi tongkha mo duita range tongo kaisa ke 2000 kaisa ke 3500 ni bising bota hingke angke 2000 ni bisingo nai tongmani hingke ani oro glasses to age H&M ni paijak tongo haipano use khaimang scratching thaka ke ang koikta try khai tongo ani first choice hingke mono phayo hingke moke te kaisa bluish shade nai ke no saimano hingke angkai kisa cat eye shape ani mukhang kisa kiting bla ke abon chalai te kisa mane frame ngai te am te hemana ota ke ang naikha sakang ke naikha ke nije no khabu khade jege amukhra hai nangai tong kharo khne hain chai tong ang background ko nai di ke ang an beke saw olo pai phai di hinita ke hayo try khai nei ma sido inke mo saw no discount ri tongo no rok nai di ne inke kubida na inke try khai tong manita inke ang omono choose khai ka after so many trial mongke get eye shape ni inke moke brown shade nita inke side My of sister is also getting one. I got this one price with be mang discount like nei this. ani bai bo te kasha naga na han chau nai di shopping bo asike mane tini ke jeep har ke shopping khai kata waishino tini ke ani bai total 10000 ni shopping khayu pura ses ke oro mane kisa mane phano dam ko bang ble am bagle 10000
Kunu ya tabung ni dino hayada hingke baba sairo horo an bagai perfume tu bedido nei ani baba perfume rok phulnan shok oro naimani Jamal brand ni ta hingke abo se 3500 po oh ma ga ulo paisiwa no winter rogo tabuk to asak budget bukri kha by only shopping khaipeka hingke omo hingke buri rong ni do mo hingke 500 something ni hingke ani by nai tongo hingke oro ni bahai rok nai mani kaisa choose khaiyi chang ko tolao smart bazar aro phaipe khata hingke ang vlog khaina mani ang saiman tongo do oro mana khaijaknai hini abse ang nai tongmo sai madam please oro record ta khaidi hingke ang borong ni privacy rong no respect khayong ke aro ni kisa shopping khaiyi ang actually lomnai bage pasta paimani se semolina suji ni pasta hingke suji hingke to chaimano na maida rong ko tong chari ang ko omo pai asike mayo khukang mane maidi phunogoi tongo mai khuman bai ke so ma tamsu dati mayo khuin actually ang mai sa kom chamani bagai mai dati no khuyo sang tabo chanan thangi tongko ko o gole rok Khaifru age tola tongmani rok muitomano ke tabung ko jang heritage restaurant no phaikate kuno jaga thangli oron phaika direct hingke जोंखो मोमो चाना मुसुक मान दो कतंग मा या गलो मोमो चाना हिने के माइ रके तो चाना मुसुक या देले नो चाउ फ्राइड राइस रक ताइ रंग के आं देले नो वान सुक दो बुई रेस्टोरेंट फाफाइ कां के तामा सु नूडल्स मंचूरियन मंग चा हनै एक्चुअली अब क्विकेस्ट दो के जत रेस्टोरेंट नो आबो नो बिसि दाति मान थगो के जों बाबो ऑर्डर खाइ का मायो खुइमानि के आं ताउनो चश्मा goggles je paimani amoke anbaini sinai anbaini ke fus phonok jage ko kisa kanai phonogano o ma ka to power chosma kania deba kuno sinu gyamono thup kangkai ke moke ani baini anga asungmono jutsa jakliya ke phaika chini order ang to cha suka mayo khoiman je theine ke ang te kuno style stool ke chanani selfie rong nana ne ani kun kre ang mayo khusu ka magai chaina dong hera nogo je ke sam thiken chao kun style bar ka chana nai an chao ke bu kre restaurant am magai se inge dati chawi train bo mahana nango train je phai nai te egon dasi ko omo chabai chang max by reliance simi baki tong kho lomna in bagai sara dunia nai be ka agotala kuno ri kre joto nai tu pai ka reliance Max, pantaloons, Bimart, Shimart, Jeptong mana itu kan like kita. Oh my ni, Mayadi. But the dress online order kaise nai first cry ke first kaya cipau. But jugaad hoga. Tapi thanglai tongo 3:30 baji kha train station no. The shopping ne, itu kan lebih kya. Thanglai sinai, kai pakai tu. Apa thang nai Hey guys, jengbo after 2.5 hours train achugai leng sukhatai kang mani phai ti thanda nangai next ke saimanai ke perfume paikha duita goggles paikha monke duita scent paika for demo mo kaisa 150 rupees ke mangkhata kaini tui phayo buy one get one free mo ke forever glam brand ho ge omo kisa mane bahai lili motom nai haido strong bahai rong motom ya hingke kolom nai tangai se subai rokhinai ke mo buy ni se ge anga suk mane asuk bahai motom saklia ang su perfume banang je ang kaisa no fully tongo mane gemo ge 1300 ke mangkha belai no ka thuku asake soft kai nai mane pura tam hinnai mane ekdom texture mar keno aram nango ya thuku kawita ge kumui bu phaijak baino na phainani tabuk borok thanai spini sasuralo tinin bagai sono guys te to funoglia ke chung bo leng suka res ro khaira nango phai ti thanda man ga traino ti kang mani pai nang jaglia olo last to ke thiti ke ti kang khan bye bye guys